Kusikuidia kachun kunandia hermano. Kaisamakuidiapi noganchi tukuy sonkomanta kicharina Dios pajkelqasqanta. Chayrayku invitayki kunandia ñawirita devoción matutinanchikta mayniwanchik mana nimay kanchu haywanaypaq nispa. Imatani tamunawanchik kaywan apóstol Pablo willawasun sut'ita maychus kasan kay carta Filipensesman iskayniyuq chantapis iskay chikllashqan nina hinata. Cristupi kaspa kallaspaqa kanchik munakuynintaq sonqochawanchik Espíritu Santonqa sonqolla kawsakuy tiyan qankuna ukhupitaq tiyan munakuy khuyanakuytaq chayrayku kusikuywan sonqotaq hunt'achisqa yuyaychaq kaspa munakuyniyuqqa kaspalla sonqolla kaspaqa ruwayniyuq yuyay chasqalla kananchik tiyan. Apóstol Pablo kaypi rikuchiwanchik qanwan noqawan munasqa kuyamasi haywaya tinchik kapuwasqanchikta Diosninchik tataman. Paypiqa sonqoyuq kanchik yachayniyuq chantapis kuyakuyniyuq. Mana paypiqa noqanchik aqasqas kanchik kunan tiempo runaq sonqonqa rumihina kasan mana facilchu hayway yanapay runamasinkuta. Chayrayku paykunaqa runaq qhawanallanta qhawanankupaq allinta parlanankupaq yanapasanku paykunapurata. Pero kunan apóstol Pablo niwanchik yachanchikña aychamanta runas kasqanchik rayku mana nimata haywaya tisunchu Diosninchikman, pero kawsayniykita atiyki haywayta sapa ukninchik sapa p'unchay rispa paymanqa wañunchik chay aycha runanchikman. Chayman hinata apóstol Pablo recién lluqsisun predikaq Diospaq evangeliunta. Chayman hinaqa tukuy sonqomanta humildadwan k'umuykuywan haywaya tisun runamasinchikman yanapanapaq tukuy ima kapuwasqanchikta. Devoción matutina tukun nispa kay hinata. Imaynata Pablo ruwarqa, imaynata kunan tiempo pastores ñawpapitaq Martín Lutero ruwarqa, noqanchispis kay tiempo allinta ruwayatinchik runamasinchikpaq. Ama ni hayk'aqkunqaychu imaynata Jesucristo haywarqa kawsayninta qanrayku, ahinata qanpis hayway kawsayniykita Diospaq evangelium rayku nispa. Mark'ayta pachimuyki sonqonchik ukhupi hach'aykuna kay yachaykunasta k'aya suyasayki watejmanta.